Wih, suaranya ngeri guys. Angler sombong, sombong wonge, angler turune. Wih, masuk Pak Eko. mantap. Umpan Mino UL 6 gram. Ultralik. Oh, 6 gram opo? 100 gram guys. Wih, Sudah dekat saudara. Sudah dimakan. wih, suaranya ngeri guys. Angler sombong, sombong wonge, angler turune. Wih, Masuk Pak Eko. mantap. Lanjut Mas Bro. Mana yang belakang itu suaranya itu? Woi, Bang Midun si kapten. Berarti disamber. Oh, ada begal guys, ternyata guys. Woi, Bang Midun itu strike. Woi, Mantap, ikan belang-belang. keren guys. Aku nggak permen loh, neng shortcut. Ayo. Wih, Tidak jadi. ayo Tris, tunjukkan pesonamu. Ngetut nih kok kono tok mlayu. Panasnya jas. Diwe panas sambat. Diwe hujan sambat. Sambat. Syukur. Woi, si kapten lagi guys. Oh itu. Padahal dibuka loh. Angkat dulu Mas Bro. Mantap. Takut masuk angin ikannya. Jangan bikin deg-degan toh Mas Bro. Biar yang lain semangat. Oke. Ikannya. Karung-karungan ini. Wih, angler sombong, strike guys. Ikannya karung-karungan, Bos. Ronaldo kena Ronaldo. Ikan apa? Wih, angkat dulu guys. Mantap, Bos. Angler sombong belum mau turun tangan. Nggak level. Yang sana Bro. Jos.
Mana? Setrek ah? Oncel. Nih guys, ikannya guys. Ayo. Masa bro? Pemandangannya mantap. Sungguh ceria. Hari ini ceria. Mantap. Strike. Mantap. Wih, angler sombong. Duel sama Sujaka. Kelihatan pas tadi kelihatan sama gua. Mantap. Mantap. Enak biar segini. Ini kalau mancing di rawa katanya papuyu bagong. Babon. Bantal. Tres, mana suaramu, Tres? Meh, bro. Jolo. Mana? Sungguh indah. Hah? Strike. Woi, angker sombong. Besar. Super babon. Panen karung-karungan. Panen sak karung. Garing tuh. Lah. Ya lepo-lepo ngono, War. Tolong, War. Sing mancing ben mancing, War. Wih, setrek lagi, guys. Wih. Penggantinya yang Lebih enak, coy. Mantap. Wah. Jos gandos. Kondang. Wih, setrek, guys. Angker Sujaka. Wih, ikan jupe, ikan tompel. Mantap. Bro. Mana, bro? Wow. Tris, gimana Tris? Angler Bob Marlin.
Woi, Lepas guys. lepas lagi guys. Oh, papon.